lo thlir tu zong te lali suwa Krista mingin chibai kabu kachu khongai thei Kohhran chu enge ni khongai thei Kohhran man ru enge ni what it means to be a compassionate church ti chungchang voini kan seido na pathian thu thiam schema karachuan Kohhran kan khriat chian phot lo chuan pathian thu pum pui hi kan sei fia thei lo alo tia ani Kohhran chu enge ni Kohhran chu Christian athisenale Isua Krista ring tu te in pawl ho Krista taksa ania pathian chena tura tharau thiang hlimin arem khom te kan ni kan Bible a hianin Kohhran chu Isua Krista ring tu te in pawl ho koinonia ani zia min frila chu Kohhran chu huap zo Kohhran holistic ania mitin len na Kohhran khongai thei Kohhran compassionate church ani turani kan ram hi sualin na satakin min beya kan chalai te rui lo wangin an thi zoi zoya HIV AIDS in na satakin kan khotlang nuna bu akhuar toa chung kan chalai te rui lo wanga hliam tuar mek tele HIV AIDS veite chuan taksa mai ni lovin ril ru le tharau nun lama har satna an tuar na saleya an ma ni mai ni lovin chung ko le khotlang nun angong hle bokani henat niin an mania athen chu za na te hlau na te huat na te le tlakran na te ania chung har sana tuar mek te chu Kohhran hian engtinnge kan chan chuang lali suwa taksa din Kohhran te hi khongai thei Kohhran ani zia engtinnge kan nan chu te rang kan Bible lali suwa zirti na te biblical examples be chanin voini hian toite in kan seido na ni pakhatna chuanin lali suale party dam chungchang marka bungkhat chang somli atanga chang somli le panga thu kha lo en taila lali suan he khowela ronga bol lai khan an khotlang society atanga no chu outcast te an khotlang nuna an tri em parte thleng pakin ronga bol ti kan huwa an hun lai thiang hlim lo le bol hlo an ti te nen thleng pakin rong bol na aneya parte ti thiang lim thu kan hu ne kan Kohhran te po hian in heng HIV AIDS veite le rui lo wanga Kohhran le khotlanga in kil toi em te biakin thleng phak lo te hian Isua an lo mu ve theinan kan in hon thiam le angaya khongai thei Kohhran kan ni kan lan tir angaya ni khongai na ti hian midang te se om tor na le din mun khir tak te hriat thiam puina le tor puina ako kane ni eng lum nuam takangin khongaihna chuan milungai te ne min an hriomna ati zia oma tin hriom tuar te ati chak thei ani pahniat na tan chuanin samari mitra chungchang thu lukabung som chang som ni le panga tanga chang som ni le pat saria khan kan huwa khongai na nei mi khongai thei kan ti chuan mingil nei minel om le mithil phal tak tuemo kan mitha mai thei lali suwa Krista te khin thuwa samari mitha pokha kan ril ruwa alo lang thei bok namdang mi samari mitha chu ru te vuak le suam awanga thilek leka om judami khongai tu ania liam tuar judami chu a khongai ema mangai na nei takin angai saka aen kolani chu engtinnge chuan pathian mi zedum tak khawngaihna chu alak tar langani samari mitra te khin thu hian mi tu po an mamo angle an din mun to ang zia zela ṭanpuina lan chhuah tira mi khongai thei turin min zir tira khawngaihna nei Kohhran chuan ti salama an mamo eile in turte sille fen turte le an dam doi mamo pek thleng hian a keng tel thin chu tiang ṭanpui ngai ṭanpui le en kol chu khawngai thei Kohhran compassionate church ti tur chu ani pathumna tan chuan lali suale samari mei chia chungchang thu zo han bungli chang khata tanga chang som ni le paruka khan kan muwa lali suwa chuan zaidam le zaom takin samari mei chia namdang mi tui choi tur ne na khan tuin tur adila samari mei chia chuan lali suwa judamin samari mi ne na tuin tur adil kha mak ati hle ani kha
lali suwa chuan tu ma thir lova theibik anei ngai lo ti heta hiang kan hmuwa chuta chuan Isua chuanin tuinung lui ani zia kha he samari meichia hi a hril zui ta ani tu po he tui ina piang an tui hal li anga tu po an hne na ka pek tur tui ina piang chukum khuwa in an tui hal lawang tin tuinung lui Isua ani na kha apuang chuak ta ni Kohhran ten rong kan bol na hian mi zong zong huwa pin mitin leng turin rong kan bol hi angaya HIV/AIDS vei awanga natna tuar mek te rilru le taksanat na awanga lungai le beidong taka om mek te tan hian khongai thei Kohhran kan ni a tuinung lui Isua Krista mu tir tu kan ni hi poimo em ani Isua Kristan he khovela hringa chan chhung khan natna tuar te tan a thok na sa le a ti dam adu thina khotlang mi te mu sit kuddo po ati dam duwa Zuda hovin khoi thiang lova an ngai mei chati put chu adin chila no chi zuar chu aten heklo mi zong zong ta na hin honga chu achan chin tha ron ken chu ni hlataka kal chau kha ami sonina tumani lova abul naya mi te kha mission field chu ani ta a Isua mi suna hi chuan ama ring tu siam chu na pui pernima se ril ru le taksa le tharau in zom zia hriata wangin an taksana le rilru na po kha ti dam tum tlathin Kohhran hian nung kan zui Isua Krista ngai poimo em hi angai tha thiang lova khongai na le lainat na lantir hi ati turani zohana bungsom pathum chang som thum palia chuan thupek thar ka pek cheu hi in hmangai ula kein ka hmangai ang cheu ang hian nang ni po in hmangai ula ti kan hmone ti hiang kong niin Kohhran ho te khongai thei Kohhran kan ni na patni ka seidua pakhatna chuan nun beidong te tan be seina an nei thei nan khongai thei Kohhran hidin ani he taksa Kohhran kaltlanga mitam tatten nun nan lo nei thei nan te damnan chan thei nan te lungai le beidong he khovela be seina nei to lo ten be seina nung an charna munatan te Kohhran hidin ani sula wanga ril ruin sir ngoi ten ngai damna an lo chan thei na munatan te re thei jok le har sa jok ten an mamo an lo mu vea pathian na tho chu Kohhran kal tlang an lo don thei nan te le mangai tu reng nei to lo ni in hriaten mal ngoi le tu ma du lo ni in hriate pon mangai nan don na mun atan khongai thei Kohhran hi dinani apani na tan chuan mi ten lali suwa an to na mun atan khongai thei Kohhran hi dinani Kohhran chuan chhunga cheng pathian awangin mi a hip khom thina mi ten nun na an chana lali Isua Krista an to na munatan dinani asiam tu chuan Zion pathian khopui chu imi te himna kul pui nget chu an puar an klai thin ril tram tui hal te I chunga lalpa che na wangin tin alo phu chuaka Kohhran chu midang te ta na mal som na ni turin midang te rong bol sak tura dinania chu adin chan ti hlothling tur chuan nang le ke hi kan poimo em ani HIV/AIDS veitele rui lo wanga hliam tuar moyekte nung tol to ten lali Isua Krista an lo to tharlia siam tharan ni theinan khongai thei Kohhran ni turin Kohhran ho te kan zawai ni tangtlang lalpan kan thusoi te malmin som sakro se amen